vaspitači, profesori. Čast mi je da vas pozdravim u ime Crvenog krsta Crne Gore i opštinske organizacije Crvenog krsta Pljevlja. Pozdravljam vas po 11. put povodom organizacije sportsko-humanitarne manifestacije Trka za srećnije djetinjstvo. Neki su nam porasli i otišli, nisu više među takmičarima, a neki su dorasli i danas će napraviti prve sportske korake i neki od njih uzeti prve medalje. Vi znate da ne možemo svi svuda i uvijek pobijediti, ali nijedan poraz i nijedan neuspjeh ne smije nas obeshrabriti. Mora nam biti posticaj da se takmičimo, da se trudimo, pa da sljedeći put i mi budemo pobjednici. Što se tiče vaše mladosti, vi ste pobjednici time što ste danas ovdje, što ćete odmjeriti svoje snage i sposobnosti sa sebi sličnima. Ja želim da uspijete u svemu što počnete, u svemu što poželite, da vam ova trka za srećnije djetinjstvo ostane u lijepom sjećanju, da pamtite ove sportske događaje i da pamtite ranu mladost u vašem gradu. U to ime ja vas sve pozdravljam i ovu 11. trku za srećnije djetinjstvo proglašavam otvorenom. Koristim priliku da se zahvalim svim onim koji prepoznaju ovu manifestaciju i pomažu da se ona organizuje, uspije i bude ovako masovna kao danas. Današnju manifestaciju pomogli su Crveni krst Crne Gore, opština Pljevlja, Sekretarijat za društvene djelatnosti, AD Žitoprodukt Pljevlja, opšta bolnica Pljevlja, knjižara bez klaser i da napomenem da je ova trka dio projekta Igara na sreću. Još jednom svima mnogo sreće i uspjeha, srećno, bezbrižno djetinjstvo i mladost i trka može da počne. Hvala vam.